Aduh kena. Oh, tolos katemun ngari ya. Kipas ya. Sanda kipas ya. Tuh. Tak ningke ini kipas. Cara ini. Dari mana tak usah gini kipas. Jangan santak. Tak lihat kipas. Nyaman cek deh bayi. Siapa tukang cek kipas? Bisa pas kene deh. Nyari tokang dulu. Ya tak bisa kene deh. Gile tak kena. Ya, tak suruh akil. Nyakit tak tiba. Dah iya mon Peter cek micek. Ya, beda boy. Senyor gini. Rek apa nih sih mat kira kan? Kok kelupain gula ceritanya kok. Coba kade. Tahu di. Kayak lampu ini berarti ya. Coba tingku lampu kade. Karir ya. Sao? Oh iya ya tak si mati ya bang. Corona tak odi. Kayak main bisa main. Ya. Nah kan, odi lah. Kok center, jadi suruh cek becek. Odi. Iya. 20.000 lah penyuruh lagi ya terus tak telas saja dia ya tak telasan loh Aris menjadi kok enggak boleh lun ranjak nyaman buat 20.000 kening tuh beli takjil ya kareri ya apa kiri ya dekir keciba ini kiri kore ba ya aku lampu apa anda tak udik lagi ya ya Arian lalu ke ya soro na tak udik dah remah ya Pak ku terak wah ya gak kedep ya ban ya 20.000 boleh pak bolo lah oleh kelap pitung ya emak lagi ya antena kada nih bola beda senyor laki boleh mana kena yang beli lebar apa tapi beda lebar tak ada ya nih bola marina ya
Pekakas buat pekakas biasa. Engkol beda. Kayak anu napre boleh ren. Lating beda gila. Lating untuk gereja marah. Lengkap kok. Ya. Emak ben. Terus mat. Udah mah. Ya lengan le imma deh. Kok minta tolong kok siapa tolong cek kipas? Apa ya? Mau kue gak tahu cek juga mat. Apa yo? Orang kene orang tak lu. Ya lagi nih ngaji. Oh, ini kan terangkan orang tak perlu ya tak kene. Kene nabi kok. Oh, coba ke Rian ben. Biasa Rian untuk melihat ke urusan elektronik. Oh, yang dejek neri ya. Iya, men Rian ada jenero. Roman tuh kang lah. Urusan pas kipas, kulkas, lah, tukang mesin. TV lu kan ruwes mesin kok, supaya nyaman. Ah, ini tak terus yuk. Wala nga tangan nih hujan ya korosoro. Maknya ada gigi di bima ko. Oh, jelasin kok jalan TV lah. Jo tu kun songot sana lang kipas lagi. Ah, kampak kan. Hei, apa mat? Jangan bisa sama cek kipas. Bisa mat pokok mun urusan barang elektronik kok bisa. Bisa kepi. Ungguan ya. Iya bisa. Apa sih coba? Ada kipas kok sang kesantaan kok bikin. Iya. Terus pakai ini bingo. Pakai ini ah? Iya. Bisa. Bisa mat. Bisa. Alat jibon. Iya mat. Kreci beda. Ekol. Iya. Ada berapa? Beng. Apa arian? Benih seruan ya. Diki pakai kapal yon dia berdega apa kebun. Bah. Tenang mat dia sela. Engkau ada tukang ahli. Mun lain ero kan. Akui enggak kasih apa masih kuna. Ada terbaru. Dia. Kreci besi. Iya. Ya kayak ini enggak ya? Iya. Coba minggu kada kok. Iya, Pak. Enggak, Bang. Apa? Apa? Tak cocok iban jemat. Mana cocok ya? Ban kun songot lang malang. Iya. Kipas Hello Kitty. Ada terbaru ya. Baru udah emas. Terumur mat. Cuman setikat minyak sih ngaku ngari lah. Lu gitu gigi ya. Iya. Tak tuh. Biar Biar kan siapa biasa? ya kan aku na yang bini ngari ya. Nah. Lagi juga berarti ya. Benda tuh mari aku lu keti ngari ya. Nanti nelayan, kini irela yan. Oh. Malah si bisa kini lah ya. Kok kelenam lo. Lo yan. Lawan becek yan begini yan. Hello Kitty. Ban sangar songot lancep. Anu Hello Kitty. Tak cocok. Lu buan tuh. Iya. Dama ya terakhir ke pengon apa bi kok Ruki? Jangan lah, nyaman lah. Terakhir buku nyaman. Oh ini nyaman. Si nyaman di rumah jangan. Ya terakhir lagi bi kok desa. Oh iya. Jalan-jalan kok desa. Gosip. Iya. Dah ya kok mulai. Kayak ini nih kan? Iya kini. Pasti gini lah tak apa lah penting lah tak kedinginan. Oh iya kepang. Iya kepang. Ya kok mulai lah ya. Iya. Kepang. Cok mat solar wah. Orang sangar, somot lang malang. Umpa jolon aku lah. Tak kalah tukang pukul lo, takir. Apa ki masih logi tiak ni baca. Majola nemu boy majola. Dah. Dede iya be. Di majola kan joge ini. Di masalah terus ini borok boy lah kok endi masih kipas ini kan masalah kan kecelepan tuh telu ada kok masih endi masih kok dimas apa kipas kok gini oh iya bawa lemari aku bodoh kipas kok masalah kan kecelepan tuh kedinginan resa bawa dina korong pasir ruah kasih gini boleh tak kecelep masalah deh. Jadi ya sabu. Lu ngade. Tim bagi pasien ini.
Mat. Soda. Mat. Mat, kok Mat? Oh Rian, masuk Rian. Nak. Ya masuk. Alhamdulillah, mari kipas lah. Lolos kita tak ujung je dah. Oh iya lah. Masuk kok ya. Lakeng man. Lakengnya orang suwa pulang mo. Demi bas kok ni, aku tak tu di mari. Marilah. Mari. Ya. Udah tak mari ben. Muka ben tukang ahli. Ya. Apa mat arek je mas itu tekun kok gajah-gajah. Ya. Bener ku arek ngajet tapi ki pas liku elo gitik lah ben. Namun taruh si terbaru si mapan. Baru udah meraman. Zaman modern nih. 2000 Berapa? 25. Iya, 25. Iya paling. Iya. Iya. 25. Ya. Kipas ben. Mati ni sah, aduh. Dan ben apa gele? Mai katain kibah ngari kaya. Dan ben do apa gele? Dan ben kipas ben do gele. Seroke ni in. Iya. Santa gelu dan ben. Iya. Kedinginan. Iya. Ngelakin sih kayaknya kok borok bi kok. Iku apa ngari? Ada tak yang kibah artis deh ya. Iya. Mamat. Kan pada bae dia. Bernana. Hello Kitty. Ada set Ian. Ngapa pas dia? Naring gun manu kuping re gun. Kan nyaman enggak deh, Mat? Beni maksud engkau, beni pakai ni, beni paspor beni kini ngari ya. Aduh, pasro pakai ni kipas ruang. Apa nah? Kipas ruang kini in maksudnya volume na wa. Volume nah. Beni pas penting hari ke bayar. Terang mbak, kan gila. Ben mau cak derma gila kan aku kan. Terbani puruk pemibon. Jangan tak kipas sudah. Ada lah. Masuk rup-rup. Jual bi. Belum mau dian. Ibuan gila kan ngocak. Ya kau mecek kipas. Iya. Seroke ini buat. Iya tapi beni kan tengah ri ya yan. Maksud engkau volume ruang si bisa kini. Ini serba guna deh, Mat. Ya, serba guna. Bo. Ntar jalan anda mah bayi ban kening sambi. Mono tak kening sambi aja, tak kening sambi. Moni kan sambo belum sak nyaman. Iya, sambi loh. Tiap gelong aja. Boy, enggak kan tak bisa. Ada remayan mak kok jadi kan gini aja. Tidak lihat ada. Marah ongkos na di mah. Mak antar ngongkos engkau. Siap lah kan ki pas langkok lah siap lah kala kawan. Ada mau larang nih melek. Ya. Ngaji taring ku tekun beri je. Beri dak remah ban. Ya. Ari ya. Artis mun meleng ari ya. Berapa nya? Telokan. Berapa? 3,5 juta. Iya, di panggung ah. Boy. Iya, mak pun. 3,5 juta, Mat. Ya yan, aro ko ni ro bro yan lah kiber eh. Ya. Enja ya, marah di mah. Enja tak ngongkos aku aja. Ongkos na di mah. Enja tak ngongkos ya. Coba ane kok. Aduh. Marah. Pas menga dia. Aduh, la. Mak bah peter banyan, mak jan tua jan peter ban. Lala cak macam kok boleh menjelang. Iya, binalah kasalah le mulai lah. Tuh, tak ngongkos je kok. Boleh. Tak umur lang. Sah jalan. Tuh.